Kako da prepoznaš narcisa na prvom sastanku? Prošle nedelje smo pričali o temi narcisoidnih osoba. Čim sam postavila video, setila sam se da vam nisam rekla najvažniju stvar. Nisam vam rekla kako da već na prvom sastanku prepoznate nekoga ko ima osobine narcisa i kako da izbegnete da se upustite u vezu koja nema nikakvu perspektivu. Daću vam 3 stvari koje, ako prepoznate kod potencijalnog partnera, bežite koliko vas noge nose. Ajmo na prvo. Pored njega se osjećate kao kraljica univerzuma. On vas čini da se osjećate kao $1.000.000. On vas bombarduje ljubavlju. Osjećate se tako živom posle 100 godina bez ikakve pažnje. Celim svojim bićem osjećate da ste našli svoju srodnu dušu. Sve vezano za njega ili nju je jednostavno wow. Ovo je ozbiljan crveni uzvičnik. Ako ste super uzbuđeni, ako osjećate ogroman pozitivan naboj u celom telu, ako ne možete da prestanete da mislite na susret, ako jedva čekate da ponovo čujete reči koje vam govori, napravite pauzu, zastanite. Tako ne treba da se osjećate. Kada izlazite sa nekim i među vama su dobre, zdrave vibracije, osjećate se mirno, sigurno i staloženo. Bićete raspoloženi, nasmejani i radosni. Nećete imati osjećaj kao da čekate da vas udari munja od 1.000.000 volti. Treba da se osjećate kao da ste ušli u mirnu, stabilnu energiju, a ne energiju kao što je nuklearna bomba. Drugo, bombarduje vas ljubavlju. Ako imate osjećaj da neko svu svoju ljubav izliva na vas, da vam daje ekstremne komplimente, govori vam da ste baš vi osoba koju je ceo život čekao, govori vam da ste najdivnije, najlepše stvorenje koje je ikada upoznao, kako izgledate savršeno u toj kombinaciji sa tom šminkom, sa tom bojom kose, iako je jedino što stalno čujete wow, 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 opet zastanite. Iako su varnice svuda i vi ih osjećate, ovo je još jedan crveni uzvičnik. Opet pričamo o ekstremnom uzbuđenju. Odaljite se iz ove situacije. Uradite zoom out. Kako bi trebali da se osjećate u zdravoj vezi? Sa partnerom treba da pričate o vama važnim stvarima. On treba da vas sluša, a onda da vas pita za detalje ili da postavlja dublja pitanja o temi o kojoj razgovarate. Zašto? Zato što tako pokazuje da je istinski zainteresovan za vas. Želi da vas upozna, da sazna ko ste, šta volite, šta želite od života. Narcisi su uvek jako površni i sve što čujete je wow, wow, wow. Sa pravim kandidatom za partnera svaki sastanak se ide jedan nivo dublje. Treba da se osjećate da vas partner vidi, da vas partner čuje i da vas razume. I 3. Poziva vas na putovanje koje će biti za 6 meseci. Juče ste se upoznali, ali danas vas je pozvao na putovanje za 6 meseci od momenta u kome ste. Ovo se najčešće dogodi u prvoj nedelji zabavljanja sa narcisom i nije ograničeno samo na putovanje. Ako je iz druge države, na prvom sastanku vam kaže kako ćete za 6 meseci ići kod njega da vas upozna sa roditeljima. Ili vam priča kako je ušao u novi biznis i za 3 meseca mu stiže nova lova od koje će da vam kupi brilijantski prsten koji je video u prolazu dok je dolazio na vaš sastanak. Bla, bla, bla. Okej. Sve ovo je vrlo laskavo i verovatno ćete se osjetiti divno dok vam neko priča planove koje ima sa vama i cijela situacija je slatka, uzbudljiva i tako romantična. Vi ćete se vrlo brzo ubaciti u njegovu maštariju i za tili čas ćete se zamisliti sa njim za 6 meseci na plaži na Baliju kako surfujete. Ali i ovo je veliki crveni uzvičnik. Ono što bi kvalitetan budući partner trebao da radi, umesto da vas pita da li biste išli sa njim na Bali za 6 meseci, je, pogodite šta, da vas pita za sledeći sastanak. Zar nije logično? Ako vam se ovakva ili slična situacija dogodi, krenite korak po korak. Umirite energiju, umirite situaciju i pogledajte šta taj partner uopšte stavlja na sto ispred vas sada. Šta on vama daje sada? Da li se on trudi oko vas ili vam stalno obećava nešto u budućnosti, nešto neopipljivo ili potpuno izmešteno? Ako je ovo slučaj, vratite se na sada i ovde ili eventualno sutra. Volela bih da zapamtite da ni jedan ekstrem nije dobar.
Nije dobro biti ni ekstremno uzbuđen i niti da vam je smrtno dosadno. Isto kao što nije dobro da umirete od gladi ili da vam je muka od količine hrane koju ste uneli u sebe. Balans je ključ i sa emocijama i u životu. Ako ste se zabavljali sa nekim ko se ponašao slično ovome što sam opisala, voljela bi da mi kažete koje ste još crvene uzvičnike vi primetili u svom iskustvu. Podelite ih sa mnom, nekome će možda otvoriti oči. Do sledeće nedelje.